Karbi anglong along tape apan karchua sai kedeng. Pinua open barpi kedua hem kikim pusi ruang asor akoy kevan. Difu ruang supi along hiti iroi hirbang sarpo Rabindranath Tagore apan karcho. Kardom Nili Karbi birta thanbang sami sunaris rohangpi non arjuik tha birtang tonpen Suminder pe arani along chingri dunpen aru krepli arni Karbi anglong along tapenang an adim pe akanghon alam chithan dampen pe arani talondun pe anpar akanghon komadolang laswa akarju alam ke pirthe athak nahok le arjudam seta longa thaya velo osomar kaning je cheng alam ke pe puhenlo pe pu alam the ningje de da phisi pirthe alam Charlie G pe ason an akanghon pirthe nahok ta ave pe pen kelong apreng lake badu amunit ta chitun e pe hello osomar phan keraikom lapen kanghon thek abang pe hello kereng et arnam pe akanghon kelong verji aphan aru grapely arni matipung bitilang so pen chenglok Karbi anglong penang an adim pe arani talon pon mane anutin sitame lake Karbi pai mariang se lasi anutin sitame apai jobe na penke na pai han amana pen ka chipinangi ga anutin abang putin ta kenang sot labang so kenang sot pena puthake paya apurun anutin sitame jakong do labang so aja kong long pen anutin sitame ke claim na pen ke dang long an sitame pai tum phansi karchar junangji la pen ke chethan ka chimu long an tame bidi sure sitame arju ponangji la kusam lasi nona bangke nili tum ada tin somar tum tak pai malni tum phantak ardi nangi pidun pot choro par pig ama ipai kithiar ni ko talana la tum na chirap dun dum oh nili tum long bidasing rong pidu iya bidasing rong pi alang liman mata ni tum han ardi yang pipa pe achithe pading nang puda talon along tarampon rinti Karbi Mothers Association penta matipung along pe arani katalon pona berta lada cut news along nang pali Difu lamding atowar kilometer crazy krehini arong along barpi kachiti ahem pinua opensi kasalampusi rong asor akoy pipon barpi kachiti ahem mate sanitary latrine kikim sarkar pen atengkali barpi kapachiti alang pong ke bihek hak puta rong asor cut news apherangke angnu ningje Sarkar pen barpi kachiti awar sai kawe pin ame karaphan barpi kachiti ahem ki pilabji aphan isi break jaga sai deng ponlo Swachh Bharat Abhiyan along pacheton dun pen det piangkang arong tin lapen ahum tin barpi kachiti ahem kasalamji aphan war sai ke me thuponlo laso teng difu pen kilometer crazy krehini an bakahelo sikari bearong kanijang hiarong sarthing hi lapen jari ing tiarong ame karatumta barpi kachiti ahem longdun rentilo arong selam ta selam ponlo seta pinua opensi barpi kachiti ahem selam pon ronglo kekim kerang kachok che theglong si rong asor ke kham khedun lo seta akam kelong atum anut cheden wangwe lam karjuji kali aning ki thipen nangpano thurong pusonta pherangke lapen rong asorang bong chehut cheput ahut ninjerinti son hello mo comment kira pa hem lama aletrina hem hai jo nang lang hot sayo rat tu ni to mangala soteng pe punya bane ni to marju lo la soteng ko song tela ko claim ke ya la ni to pudu na ala ma si o la ke pada pana angkong pana dara teng lo ni to ke pathimu vilu la ko pathimu we putu te ko song te jung ke na te ting ro po song tela la ke la ni to mang bong pe si ke so ala ting ke ting po ni to ko song tela ke la so rong chokki la ni to mang pudu mang ke asi ta bangke na tong ayat pen samina tum tiap pemini nang itu putus sampai kerja lo ni tu mangke hoda pa ting lo pu para so kaleng hai banang pule tu hoda pa ting lo ni tu mangke ta pa hoda ting tu claim security so akam mangke ceklam paminai busnili apang manta udun
lapen labang so akam nang ke klem nang ke cheng ahut itan santi nang paklut pantan nili bang so akam along pudun la helo la so hut la ke long vek vek atum ita ta ame thang ka chiroi nang heloving ban chiroi nang la ho ki kimia diman chepon lo santi chepon lo sar bura tum ekdom ke ponun ek khade pen kang hor cheng koi se la puson si nili mane la so skim long thedun long lo la pen nili pudun lo mistri tum hantame la so skim mang ke la ke thetan mane isia hemalong ki kima poisa ta 12000 an pi la si at least ai kom nai tame la dak 8-9000 bak a poisa ke ihuma hemlong war nai lagila 2-3 har bangke hala kontraktor tum pachona wanta nili pudun lang bon stame la tum bangke lada kontraktor bang chiwang a hedar kontraktor phanche tonglong ledar la mistri tum siwang chon masi mistri tum nange thak tekang bangke ni tum hange kontraktor tum kopi manange toy ni tum ke la si klem thek chogi nang tum jong hele nang pustame ni tum ke la puan velo pusi mistri tum nang thak tekang lo la pen nili kontraktor phanche tong duni phan bor i fix tame apor long de la pen am kontraktor masi bang we komen tu apor ni ke bang thek dunde la pen masi nili che tonglong ledar masi non puloi tame la bang so puthak nili halong lelang komplain pilong lelang adoi phan stame lasi non nili mane ningjang je pik la so puthak komplain nili ping tung pik lasi la so puthak bangke ai skima teng pulong te government tum nangki pi hujong si rong sor phan kim pi pa me pulote komen tu si la sona skim aku nangki le thulang ma men tu ne nang le mate nang le det pone te la ki long hujong si kim pi pa me pote men tu lon te la so hormu mesen ke long non po long le det khangyang po ma la bang so ningi jang je nili long do lasi ning oi pik apa ning duk pik labang so kam ke klem tum phan government sor phan ke choro lo nang pilo ni tum litrina we rong sor tum phan stame pini la nang klem pi tum la puson ka pahino dak pana job ning duk lo nang la so klem pahino da yo mas kuma sadai do nang da nili dak pen kelang dam ke adai ki do bang ke nili bang ke bisi bang ke nili department sor phan ta nili adai enentum pipot ma halatum site ke bang nang engineer tum pipot si dak site che bang we dat pen dak kam mesen ma hino dak ma pipot sinang chilang dun de det lo number 2 bang ke a contractor la so kam en vekatum ko pipot si rong asora me thangai rong ame thangai ria ame thang karbiang long le bang so scheme mesen nang ke lele ko pipot si claim pa me det lo jola so pot sinili ning duk pik la pen ning jang jeul sentiment pik so ajei phanami chini nili ajei phan ke chini ne amen hui ta nili chini ne sitame nili ning ke hang mangke department asor akam pulote department asor dak site engineer tum ke chewang bek nai nili ka chini da matengke latum piposi chewang we dat ma kam me ma heno ma chok chima piposi latum nang chelang le dat ma la puson si latum claim pulote department asor ta adai do Difu Rabindranath Jayanti Celebration Committee along Bangla Sahitya Kala Lapen Sanskriti Parishad atum chelang dun pen Difu Sri Sri Sitlabari Thekup along Hiti Irui an Hirjira Pusa Rabindranath Tagore amahang ke thekarni talon Tirikam amaya atum pining Pari Sira Pokebra Trok angdeng Hirjira Pusa Rabindranath Tagore amahang ke thek arani along pachiton dun pen ke project ajaimek dengpon ke project ajaimek ke puhenlo ke krehini angbong monsam pen ka boche longji aphan ke krehini an phanta dim klong pek ponlo arutrok arni lamakang thurpen kapang cheng hiti irui ajaimek along arjan kihi rabindra sangit rabindra nitya lapen Rabindranath Tagore aputhak lamthe ke jai hehu bipon Honsi Rebang, Leonard Bay, Amputerang P, Debika Tok BP, Sanjeev Crow Atum, Rabindranath Tagore, Sangti Akumlin, Arpona Sonsepon. Hirbang Sarpo, Tagore, Amahang Ketek Arni Katalon Lamte, Lametpo, Perangke Joy Sing Tok Bipen, Cut News upon Tan Pachinipon. Non malum so porphan dihina farman birtamo ington ponik sina Royal Enfield dealers first time in Karbi Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39
Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলে না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo piputhot birtalong bangthulo West Karbi Anglong baithalang swalong kedo keton kelangari deng aru krepli arni puthot banghini jingnang ponthulo keton kelangatum kiri kakuru krungdir angbongsi banghini aphanta baithalang so hem kangsam along banthulo West Karbi Anglong baithalang so thana angkang aru kep ajo inut anim sopia phanchulang rem lapen apran karmut atuma phan nep serak nangji anparta kok that pinangji puakemang aru kreke thom arni kense lapen rongarat rengkhang ahithi pen borkok ahithi an armuche jeng peduponlo nari nilton mono karo armuche jeng adilung cholang rem atuma phan kok that pinangji pusike hang angtong sining longle pading dang langlo kahino asai langno ke klematum pirthe nahok ta chite bin athai ave keton kelang atum aru kreke thom arni banghini aphan ingnang pon erapi aru krepli arni ta puthot banghini aphan ingnang pon thu kangnang long banghini atum ke joy sing kro lapen rup sing phangcho atum henlopusi birta long pon বৰ্তমানৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে যোৱা 10 তাৰিখৰ নিশা যি জোনাকী মিলিকী নামৰ 16 বছৰীয়া ছোৱালীক 7জনীয়া যুৱকৰ দলে ধৰ্ষণ কৰি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি তেওঁক যি হত্যা কৰিলে সেই হত্যাৰ প্ৰতিবাদত আজি বৈঠালাংছ পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত যি বৰকক আৰু আমাৰ টেংকেৰালাংছ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি প্ৰতিবাদ জনাবলৈ ওলাই আহিছে আৰু আজি আমি মহিলা সংগঠন KNCA তৰফৰ পৰা এইটোৱে আমি প্ৰশাসনক আৰু আমাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকল নেকি অভিযুক্ত যি এই দলবদ্ধভাৱে যি জোনাকী ইংলেণ্ডিক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিলে জোনাকী মিলিকীক যি হত্যা কৰিলে তাৰ বিচাৰ লাগিব আৰু যিসকল নেকি অভিযুক্ত তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু লগতে তেওঁলোকক ফাঁসি অৰ্ডাৰ দিব লাগে বুলি আমি প্ৰশাসনকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ All India Karbi Student Union pen aru krepli arni difu kephir kethak sai kamadung kedo methang sai hem along tiriamai ingnipon Aksu amephu inus timung chipehem phu pen kangni amai along song kapherang abidi bangphu atum pen bidi sore chipachoy pon mai along bikrom hanse aphan kongchin bang arpu pekponsi aksu asong pherang ponthu Maya long dun mei pu prodip crop and chenglok bang pu bang pi atum chitong dun. Da kiwang pen da claim je kona sai do boyfriends tame aja student related issue among kenan so labangso organization pen first and foremost awareness is very important awareness nang jodi itum student upon the pen itum labangso organization pen externally outside state as well as the whole of India oson si itum attachment ke build unjima labangke kenan so in coming days AIKSU pen nili pen tame one ma capability do throughout Karbi Anglong will be connected pen with the outside Northeast India as well we'll try our best to connect each and every student from our home to the outside state
Pinya bir rabang ke lapuan si kang tonik lo, langi bom thakat news channel, dumi thakmi kurang tu.